y'abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Yego, abatutsi barenga miliyoni barishwe. Kugira ngo mubyumve neza, ahangaha tuvuye gusura honyine hano haruguru ku rwibutso rwa Gahanga rucumbikiye imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi barenga 100,000. Mwabyumvishe? Kugira ngo mwumve uburemere bwabyo, ahantu hariya honyine mu kwezi gushize nabwo bamwe muri bagenzi banyu twajyanye ku Gisozi. Abo twajyanye bari hehe? Ngira ngo twagiye turi benshi cyane. Ko hari imibiri y'abatutsi bazize jenoside yabakorewe irenga 250,000. Mwabyumvishije? 250 ingahe? 50. Niyo mpamvu mbabwira ngo kuri ubutaka bw'u Rwanda haguye abatutsi barenga miliyoni y'abantu barimo abapapa, abamama, abasaza, basogokuru, basogokuruza, ba masenge, ba mama wacu, ba tante, ba